Whalawhalahi atu hanei e tau wala tala tutupu galata mai a whiwhinei. Kua hoka mai e takitaki lahi he matakau Secretariat of Pacific Community ko Dr. Colin Tukitonga ke whakatutalai mai tau takitaki he motu. Whakakisia e ta manatu tupe mana kai whia he whahi takatakai motu ha kua whakahanoa e tau tangata ni kua tōrua e tau wala manu ke he tau lua wewe mai wāwho. Kau whakarataha e tau whahinga hua ke he kehe he whakatuwhonu ke he tā whakakuanga ke lata mai whakaholu ki mua e taunga hua ke lata mai tau le kua tupu whakaofo. Kua whakauruai mai hawhangia e hiwi fo ke he matawhanga i amasele ke whakaonga i he tau tangata. Kua hoko mai tu wai e takitaki lahi he mtakau SPC ko Secretariat he Pacific Community ko Colin Tukitonga ke he motu he whahi tapu nei ke lata mai whala tau whakatutalanga mai tau takitaki he motu. Nā kai fōua ia nei ke he motu, ka koe hoko mai paua ki hana ke lata mai ono-onoanga ke whalo tau matanga hua ne koe whamatapatua he SPC mai whakatutala mai tau takitaki he koutu koe hingoa whalu puhala ne koe mai ke lang matai ai he SPC. Ko niwe e taha mai he uafuru maono e koutu ne koe tutaki atu ai ke mtakau SPC koe matakau nei ne whakatua ai he tau tahe awhi hiwi sau whaangfuma whetu. Ko mōai e Dr. Colin e kotowhanga nei, me ka mātai ki ha uafu matoru ia Ianuari uawhi hong whamawha. Ko whakawhilewea i moia mai whakatutala ki hana tau manatu, ke taunga hua ke he kotowhanga fō nei. Tau whakapaha ako mai tau ka moale mana whakamua ko e hua tau matoru longa sinai tau mena ne tau se kai whasi whakakuku noni ka hai tau mena mahuinga. Mana whakamua ko e uhua tau matoru ke he permanent observer status he UN. Si mai ke mo iau ka ha ke whano he tau osi ka whono e UN ke wangahau ke lata mai Pasifika ka toa ke tau whangamana ke he kehe ka hane tupu ke Pasifika ko e climate change po ke tau ngangau suka mo e tau mena ka hane tupu ke he tau tangata Pasifika langa mai he tau mena ne tupu whano he lalolongi mai ke whoki ke whai manatu whakakisi ke tau whakawhaka toka tupe he tau whahinga hua ke kehe ka si mahuinga lahi ia e mena ia he tau ka moale. Taha mena whuki ne hoko mai e pule lahi motu ko whalani ke he SPC si uina iau e tau takitaki mai he Pasifika ke whakatutala mo ia nā mai hana mai star he tau he Foreign Affairs ko ia ne pule ke he whoro lahi he tau nei COP21 i Paris. Whakamooli au he SPC mo e motu ko Australia e whakamooli anga hongo fulu e tau ke ngahua SPC ka tatongi Australia. E tunga whakamua ne tahane tau whakafou, tahane tau whakafou si tau se oe whikauia he tau ka maare. Pia whoki mo New Zealand hongo fulu e tau sa ini whakamooli whoki mo motu nā. Si mitake ha mai ke matulu ke non ki mua hongo fulu tau ka ha fedo men ko lati ke daus si long do mena behena ha ne daus he tau ko mua he ngahua ka e fia la he hok mo ka hai e ngahua na ki daus halang mate ke lata mo motu te motu ki he Pacific ka e mo atu ni he do mo ha ka fanu ke do mena ke ko tangata ho niue. Ko Dr. Colin Tukitonga koe tangata niwe ke ua aki ne ku moa e katoh whaanga lahi nei ke takitaki ai himtakau SPC ne kua laumatai atu ai ke he uafu maono e atu motu Pasifika. Ko tuku atu whoki kia ia ke whakakese koe hane kua mahui ngai e katoh whaanga nei ke whakatatai atu whoki ke whalu tau katoh whanga hua lalahi hana ni kua tausi ai ke he tau mga ko mole atu. Mahui ngā lahi ngā hua e hako e mai ke o hake whakawhikau ke uofuru maono i tō motu ke kehe he Pasifika tonga. Tahe seo miliona tā la he Amerika he tupe whangahua he whahe ngahua. Ona seo ono furu maanga e tangata ni ngahua. Ngahua lahi lai ka hako hoko ke. Na ngahua he whahe, pule he whahe tō motu Pasifika i Wellington. Haka mana tose whahe ngahua ia. Si ono na matulu ia ki he tō tangata Pasifika ne nonofi New Zealand. Whano ngahua he whahe ngahua malolo sino he lalolang katoa. Lahi sinai ngahua ia kai mahuinga nā ngahua ki Amerika tonga mo initia mo i tō kawia kai i tata mai he Pasifika he tose ka hai puki tangata he Pasifika.
si fe la he ma ni he mo ka henga hua e ko mai ke teu ke lang matai ke nga hua ke kuminda lang matai ke lata mo e tota mamutu ki ke Pasifika. Taha mena lahi poki, kua hoko mai ia ke motu ke whaktutālai, ke he taha whonoanga lahi tau taki he tau atu motu he SPC, ka whakahoko ai ki nue he mahina ha November he tau nei, tō whai whakalulahianga ke he walatala nei, ke he awhiawhi a tuloto. Kua whakakise e te manatu nā kai whiawhia moe tupe he whāhinga hua takatakai motu, hako e tau mahani whakahanoa he tau tangata ke he uta ke heang he tau vewe kai mua atu ai ke tolo he tau wala manu ke he lua vewe i makato pia fuki moe uafo. Koe whahi tapu ka mole ne whai whakailoanga i hako ki sea kua uatu ai tau tangata moe tolo he tau wala manu ke he lua vewe i makato. Moe nā kai hanghang taki ke he longo nāanga he whahinga hua pia fuki moe tau whahi whakamalolo sino. Kua ki sia e tuanga he lua vewe, kua longa lahi tau lango hako tau wala manu nei, a hai e fuki tau whala tau manu nā kai mitaki ne kua uatu, moe nono fuai ki he matakawia, kua mai kei fuki ke uta whānu he tau ngangau. Koe tau ole whahinga hua ke tau tangata ke tau sia e tau whailoanga, moe tau hātakianga halutu, kai ki sia whakatū mau ni e tau mahani whakahanoa nei. Koe ahu nia whiwhoki ne kua maua e te hokotaki mai he whalu tangata ne kua kisia e tau ngā kau manu kua tātua ai whalu tolu ke he pakatoke lau he uafo kua whakalahi ki lunga ni e tau mana tupe whainga hua. Kua pehe whainga hua takatakai motu nā kai mita ke tau whangamana pehe nei mai kua late tau tangata ke mana tu whakahokolo mai whakaloto matale tau mena tause. Nā kai manako ke tupu whala tau le kua lafi ki lunga hako tau manu ni kua mai ke pā mai he tau ngahua nei moe tonga ngā fuki ni uta viku e tolu. Koe pēhianga malolo he whāhinga hua, he mga honei ke to tangata ke whakausi, nā kei liriu ke tolo tau wala manu ke he lua vewe, po ke wāfo, kai toka ke tanu hefo, po ke tungi ke tu mau e mea he motu, moe nā kai whai le kua lafki lunga. Kise atu fuki ke he lua vewe, ko nā kai hangamitaki hanono ati kiai, tō kautuni e tonga hua he whāhi le veki atu ke takatai motu, kai ke kauwhakata he to tangata, ke hiki tu puhala mana manatu, tau mahani moe tau mentause, ke nā kei liu e tau mahani whakanoa, ke tolu whakanoa e tau vewe, he nei ka leveki e motu ke mea. Koe aho nei ne kua hawhangi ai e taha whakakuanga, ke lata moe te whahi leveki atu ai ke tau le kua tu kaofo, moe whala tu pulutu mai he SPC, moe whahi tāmasea whiha New Zealand. Koe whakatokaanga ke whakahoko e tau whakakuanga nei, ke he ue aho, ke liu whakatutala e tāla ngāanga he taha palana, ke tuku whakataha ose to palana e te whahi kehe, ki loa moe ingasia me tu ngahua, ni kua lata ke tause, ke tu mga hoka tupu e tole kua tu whakawho. Hahoko atu ai moe whakatutala mo i e takitaki leo ne kua lamotai atu ai whahinga hua, ke tu whakahuanga ne he motu, moe tuku atu koe haa ne kua lata ke moua e anganga kau whanataha ke lata me tu whahi, le veki atu ke he tau le kua tu whakawho. Mitaka totoro he mutu nei, na tose mutu nei he totoro. Si mōto e totoro he anganga kau whakarata. Ka kamena ni kua manako ke onono whakalahi ai, ke whakatu mau me whakamatu taki mo whakamalolo e ngahua me kau whakarata. Ka mena mitaki ke i loa e tau whakahoroanga ngahua mai he wharu whai ngahua, ke māma me mailonga, e tau tutuanga ka eke kua whaile kua totoro ka tupu e ke mutu nei. Na wharu mga aho whamanaki na taturu me lari ke ohoho, me manako ke longmatai whakalahi ke he tau whakahoroanga ngahua, kai tunga nei mitaki lahi ka eke ke nanofu hifu e tau whai ngahua, me tau se he tau palana ke mitaki e he tau whakahoroanga ia ka eke kua hokoma he tau mga hoia. Lahi whiawhia hako mai ke gigisi e tokolonga e whakanataha mai, koe men he Pasifika kua amamanaki ke ai po ke kua whakatoka ke ai koe pima. Si haia na kua whakarataha mai e whahinga hua tāmasiafi, lahi whiawhia o mai ke whakarataha mai lauturu, hako lauturu fuke e matapatu, ka eke kua tupo e tahare kua, ko lauturu ia ka hana kua loto matana po ke whahinga hua lauturu ia ka hake mai ke lauturu ke o ke whakakia po ke tause e lauturu a whakaroanga. To mai ke moe ke matutaki ia mauturu e whahinga hua leo, pia fuki ni ke wharu whainga hua. Ne hoko atu ai fuki e te whahinga hua ke he tunga, e te whahi tāmasiafi, whahinga hua leo, whahi fofo matangi, tau whahi tāmasiafi, mai ma whahi malolo seno, mai whala tau lālanga hua fuki, ne ku mahuinga lahi ke tau ngahua pehenei.
Koe to mena ni manako ki sia whakalahi ei koe tau palana ngahua he tau whahinga hua. Ke maiki ke mailonga osi koe hingo e tau palana ngahua ia. Tau palana ngahua ke whakatokatoka. Ke lata i mo e tau mga aho ka tutupo e tau rekua. Ke mailonga e tau tangata e tau tutuang halotou. Mo e mitaki ke iloa e whauwhainga hua. Koe hingo e tau matanga hua na kua whakatokatoka ki ei. Koe taha wala nei he whakahoroanga he tau Motu Health Pacifica, ni whakaingoe Pacific Islands Emergency Management Alliance, mo ko ni we e motu ke ua ki ni ko tause e te whakakuanga nei ki ai. Koe awhiawhi a whaiumu, ne whakauru mo e hawhaingia i a hiwi whou ke he matawhanga i awasele, koe taha ni amatangahua ne ko whai mga ahoe ngahua ki ai, ha koe manako ke whai lang matayanga, mai tau tangata whasi ke he motu. Ko hoko atu ai tau lilifu mai he whakatuwhono mai tau matakainanga he maanga ke whakamailonga e tahalakanga whou nei hakua tālanga whakawhou e hiwi mai whakamuka kai ke ko whiamnako e tu tangata ke uatu ke tuku hifo e tau pusi ke uatu e ke takawhanga ke tu whia. Ko mai kei fuki he takitaki he whainga hua whanua tua kau mo fusika ke whakaue atu ke alauturu e tau tangata ne kua ngahua tali mai he whakatutala e ki he matangahua nei mo e whakamori tuai e tau manako ke mōai e hiwi whōm. Ne whakakisi tau manatu whakaue fuki mo e nawa he e ke pule he maanga koe lirifu ko Billy Tālangi ko ia fuki taha i ki pule he whakatuwhono he aho pia fuki mo e mahuinga e tau ngaho fusika kia ia nei. Tō tahe whia ko mo hiwi hao ne. Au he tau tangata ngahua ne ngahu. Ia ni me whakatuwhono kua. Kua ke hiwi ke lata mo e o tangata o taupusi. Tari e ki he lewa e... Ngā mōre ua whutau e wharateo. Mōre ua whutau e he mana wilorem. Tu mou e mana whanahil. Homo. Homo kere. Yumin mitaki os. Ko muka te mga hana. Ko mai kua kapehek hami ke lewa lai bita e lewa lai bita e abu ya lufi ka ko hae tong. Ko kai nā te tau pōsi lalahi ka mai ai. Mo atu fōki ka matai he tau tangata ni whakaonga tau pōsi hawha ke lati me tau tangata whanonga bēw. Le tupro se haki hau ke kau tu. Ne pehea ia Billy kua lewa lahi e whakatali ke moa he koloa nei, ni kua lali ai e medakau Niue Island Fishermen's Association mai whakamua ke mga hala he matua ko tau pāsisi. Talahu i e tau tala tū whakaholo hangau ia ke hiwi whakamua ne vilo lima ko tamai e galato me medakau i namkulu tō tamai e ki awasele. Kua uhua ke talahu i ia e waha nei ha koe koloa nei ne kua moa tua he maanga mai ke whakaonga he malolo hila. Ko matutaki atu ai mai tuku atu e lilifu ke iki pule ko Portosipeli ke hawhangi mai whakaonga whakamua e koloa nei ne kua hiwi hake e taha pusi ke tuku atu ai ke patahi. Ia, li veke koroa nei, ke lata ia me atu hau au nao ni papihini mo i motu. Ia, whangi ai e hiwi nei, e whakamurina mai hi atua, e tau seaka nei, mai longa he tau tau ne tau me mo i tulo. Lahe whiawhia ha kua whakamōli tua e matangahua lahi nei, ke munui nei tō tangati niwe, ne tau si ai fuki he maanga mai whahingo fuseka, ta halaulau ke kai au roa ki ai, tō whakausi e te whakawanga tōru ke hawha iumu. Whakakatoa toa mai hinei e te wala tāla te tupu hatu tūru ke lata mai awhiawhinei, amna ki ke liliu matutaki ai pehenei fuki ke awhiawhi hatu loto, ke nona wha, nini pō tō liliu ke whalewea.